Masa video musibah kok di video ini. Jangan di video orang korban. Masa video musibah kok di video ini. Jangan di video orang korban. Masa video musibah kok di video ini. Jangan di video orang korban. Masa video musibah kok di video ini. Jangan di video orang korban. Dua mobil Pak ya. Terus di lewat penumpang saya di kurang saya. Ya dua mobil Pak ya. Kapan juga? Masa video musibah kok di video ini. Jangan di video orang korban.